Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip Allah ayap mana kebagantan sa bendingan na giyang kutuwa kimbelinganan ulimu Allah subhanahu wa ta'ala si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mana na sukatirwa o manusia alinimu Allah subhanahu wa ta'ala bigyan yan sa limu piya kawasan yan sa sukatiruan yan sa giyang kutuwa ino ako may kawasa kasabab sa limu rakan wallahu subhanahu wa ta'ala ino ako miyadatu kasabab sa limu rakan wallahu subhanahu wa ta'ala miya ako kanagyan kay atamo urina kadatu kalimu ini wallahu ta'ala si rakan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala urina miya ako kanagyan kutuwa menang bantugan kasabab sa limu Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana akan ba niya na petirua sa ino akan miya ko ini, ino ko mikiwasa, ino ko miya dato, kasabab sa kapasangakan, uli na sabab sa kapanabinarakan. Kagiyan kaya na sila na mga katiru, mga urip na Allah, na piya karatan agama Islam, mga urip na Allahu subhanahu wa ta'ala. Kagiya mga urip na Allah, piya din ni kapanamartano, o di na kapasang tanu na di tanu din ang kabeda na gyan kutuwa limruk tanu Allah subhanahu wa ta'ala mahurip na Allah o pamakabatan nun pang ito nga pagila sa mga limruk tanu Allah subhanahu wa ta'ala na tanto amala sa di din kiga o manusia o banyan to marapang o di na banyan to kaberi sa gulalan sa kapasangyan o di na ilmu yan o di na panamarian o di na simba mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala ni barat yan na pire limur ka wallahu ta'ala lagi do kaya begini ka sa kawiyag-wiyag kaya begini ka sa mga pipiya anggota kaya begini ka sa mga piya agdaman kaya begini ka sa mga piya akang bubulawasan kaya begini ka sa mga padalim mo Allah subhanahu wa ta'ala na ginan mga urip Allah na ginan buisin na nalimu na di magagaw manusia o banyan o beri siyang gulalan sa panamar yan sa simba panamar sa simba o di nakala asimba uli na ilmu, uli na nganisan, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab, kailangan na sa manusia na igira aad na miya parulin yan, na limu Allah subhanahu wa ta'ala, matlagi do tamuk, kada to, menang, bantugan, nagyang ko to aking bilingan yan si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana akatiruan yan agyai na limu Allah subhanahu wa ta'ala, inhim bagayin hirakan, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perupahan Allah subhanahu wa ta'ala so mga tawa bigyan siran Allah subhanahu wa ta'ala sa limu o gayid na kialipataniran o bayran bilingan si Allah ta'ala agyang kutuwa limu inibigay kiran Allah subhanahu wa ta'ala tikwa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadha li وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ إيمانا yan tiwa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran upama ka sa kanyan manusia na pakataam namis kanyan sa limu maka pupuan kami orian o kaya pakasagadian sa margan nagu marasay orian na kaya sagadun nagyang kuto margan nagu marasay maurip na Allah nanto na iptiro niyan layakulan na hadali ay iptiro niyan nagyai na bagi anakan sa miyakwa ko kasabab ko kapasangan udi na ilmu akan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala udi na mapapatutrakan maurip na Allah وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى terunian pan dia kan tigian na pipikir o baso banggit na bakataling umah upang panatigian ka benar pemamatay tanu napakatin gagyan ko banggit na upang makambelingan ako madutan sa iko kadnan tanu makambalingan ako atigian na menduda ko kukad na nakan
na inna li indahu lal husna na aya din na mapambagi kan sir kanian na mapia ati wallahu subhanahu wa ta'ala ay nisbigyan nun falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu sabun benar ati wallahu subhanahu wa ta'ala penutul nami din si kung mga tao may mangungkir agyong goto mga rarata kateru iran nagu mga rarata amaliran nagu keparuliran agyang koto balas udi na siksa agyang koto mga rarata amaliran ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala wala nudhiqannahum min adhabin ghalid nagu benar ati wallah apa kita amana meron agyang koto siksa mali pedis siksa atan tua margen ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala Peter o mujahid sa agyang koto amaan agyang koto ayah dikatiru o manusia la yaqulanna hadha li tiru niya na miya parolinya nagyang koto alimu Allah kasabab sa mapapatutun o di na sabab ko kapasangyan natigyan na aya ko na maanaw to nagito sukatiru o manusia miya kuha niya nagyang koto alimu Allah kasabab ko kaya panamarian o di na sabab ko galubukyan wa ana mahququm bih na sak natigyan na mapapatot tarak na to at tigyan mangurip na Allah ayamana na ayaparatian yan na miya kuha niya nagyang utalimu Allah subhanahu wa ta'ala kasabab sa gito panamarian nagumamapatoton kanaban niyang paparati uli na kanaban niya diterwa miya kuha niya nagyang utalimu Allah subhanahu wa ta'ala ka pangalimu anun wallahu subhanahu wa ta'ala mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala miya terupun o Ibn Abbas aya ko na maano to nagyang ko to kateruan yanon sa miya ko niya nagyang ko to limu Allah gulo na natigyan sa ginawa niyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip na Allah na isinan na mga kateru na piya karata o wagamatan wagamis na mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala iterup na Allah subhanahu wa ta'ala inipropan niyam nagyang ko to mga tawa kelipatan niyan o bayran belingan nagyang uto alim Allah subhanahu wa ta'ala si Allah ati Allah ta'ala qala innama utituhu ala ilmin indi ayat teruniran ati Allah ayat terunian innama mata natigyan ka aya benar na ini begairakan miya ko kana tigyan nagyang kai tamuk udina kadato udina nganisan mi sabab tigyan ko ilmu mapapadalabrakan mana niya kun ati ukata ada nagito so kateruan yan sa miya ko kanya ko nagita kadatu miya ko ni nagyang goto kadatu o di na kakawasaan o di na bantugan kasabab sa gyang goto ilmu mapapadalmon mana na lagi du barato kana mikawasa na iterun yan ala ilmi minni bi wujuhil makasib ikawasa ko tigyan sabab tigyan sa kapapadalman ako tigyan sa ilmu o di na ad na ilmu akan ko piti barangan na kasusugat mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala inip mana uno sabay mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sagyang uto katiru Allah subhanahu wa ta'ala nagito ko sukatiru o manusia kagiya niya parulin niya kung nagyang ko tuwa tamu kasabab sa katawirun wallahu subhanahu wa ta'ala mapapatuto nagyang ko tu at tamu mangurip na Allah ginan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala kaya mana ban mujahid sa inip man yan yun na gito kung suwatir o manusia miya parulya ka na tigyan nagyang katamok minibigera kan kasabab patigyan ko bantuan na kan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ayamana na kanabayran din belinganan si ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko tuwa limu wallah miya kwairan uli na inibigay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala mata na suli mo Allah subhanahu wa ta'ala na ipambagay niyan si kutawa kabaya wallah naban yan ipambagay ko manusia sa mapapatot sa gyang kuta manusia uli na sabab sa gyang kutuwa kapasang yan uli na sabab sa gyang kuta ilmu yan ay mata ang benar na ipambagay wallahu ta'ala gyang kuta limu yan kapangalimuan yan din kung manusia tao kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala kaed na ibarat yan mangurip na Allah na pera-perai manusia mana na benar sa kapakatamu yan nada pakatamu ko wallahu subhanahu wa ta'ala na adum na mga tao kana batan tum yan amar na piya katamu ko Allah subhanahu wa ta'ala
lagi mambuan nano kasinganin sa pamilya uli na muriataw. Pera-pera sumiyang buto mga rumah uli naman na benar sa kapakailan niya sa madakala muriataw. Urian yan na daun takdira wallahu subhanahu wa ta'ala. Na susabak da mga tao na nabayaran tanto pananamari na buong din humpit takdir wallahu ta'ala yang kutuwa kapakailan niya sa madakala muriataw. Mangurip na allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip na Allah sabab kailangan na so Muslim na lahwa na pupakataling umon limu wallahu ta'ala. Malagi do tamu kada tu menang bantuan na kailangan na mimbelingan yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutuwa din yan dikatirwa sa miyakuan yan ito kasabab din sa yang kutuwa pangalimuan wallahu subhanahu wa ta'ala si erkan yan. Miyakatitiyaman ko